التغطية دفاعية لكن كرة ما زالت باريسية. أشرف الله على هذا المغربي. نعم. Kvaratskhelia ortaya çevirdi. Partey alamadı. Dembele Hakimi. Eşref Hakimi. Ind i duel med Saliba. Det er en dårlig aflevering, men også husk Arsenal og så en afslutning. Ashraf Hakimi, og så fører de altså med 2-0 og er ganske nær på at kunne booke billetterne. Kvaratskhelia vai para cima dos adversários. Agora faz um passe atrasado para a meia-lua. Aparece Hakimi. Dembele outra vez Hakimi. Atira. Achraf Hakimi 2-0 para Paris Saint-Germain. Devant Saliba et Odegaard, il arrive à centrer entrée de surface. Ça va être dévié, ça vient sur Dembélé qui resserre Hakimi. La frappe.